Indoda ilobola unkosikazi wesibili-ke ngemali yankosikazi wokuqala. Ngimele lapha namukela kwi-channel ehamba phambili lami igama ngiveza ukuthi ungakhuluma bathi ilaspo noma kumele mhlabe ukuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare ikona okukhulu kunakho konke. Ngikaza kwethu-ke uzizwa ethunazekile wesifazane wasendoda wasola umyeni wakhe ngokuthatha imali yakhe isinyelele maqeda olobola omunye wesifazane. Unkosazane Dudu Mzulwini oneminyaka engu-40 usola umnumzane efuna imali emthokozisa ichili oneminyaka engu-54 ngokuthatha imali yakhe wayishaya zonke kowesifazane angamazi futhi-ke angamtshelanga lutho ngaye. Lapha-ke babili kuthiwa babehlala ndawonye emzini wabo osendwedwe. Lo wesifazane ubenemali ayikhokhele besikhwama esibhekelela abalimali ezinkosini zomgwaqo kuleli i-Road Accident Fund. Walimala engozini yemoto ngo-2018. UTheko wanquma ukuthi-ke imali ingene kwi-akhawunti yomyeni wakhe ngoba emethemba, kodwa-ke uthi akwenzile uyokuxoxela amagwabana-ke echobana. Uthi ubone ezithombe ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi uchili kade yolobola. Ukhulumile-ke naye wamtshela ukuthi uyayifuna imali yakhe, wavuma ukuthi ulobole ngaye. Emva kwalokho-ke ugcine esethi uzoyihlanganisa amkhokhele kancane kancane echaza. Uthi umtshele emehlweni ukuthi bekumele ayisebenzise ukulobola le mali ngoba iyona ibikhona. Uthe-ke ungakhathazeki uzomkhokhela u-5,000 nyanga zonke izihlangane echaza. Lo wesifazane-ke uthi usephenduka inhlekisa nakubangani balo lotsholiwe ey'nkundleni zokuxhumana uzize ngento yalutho, kodwa-ke kumcacela ukuthi umuntu ongamboni kakhulu umyeni wakhe afuna ukuqamba amanga, uhlukumezekile kakhulu ngale nto emoyeni wakhe. Uyazibuza uyaziphendula ukuthi ngempela le ndoda uyenzeni ukuthi singazi imizwisa ubuhlungu obunjengalobu. Yena-ke uhlela izinto ezibalulekile ngemali ngale kanti yena umhlekisule balisa ukuveza ukuthi-ke beseneminyaka engu-8 bendawonye nochili. Lo wesifazane uthe usekhathele ukumane emshiya uchili, umchaze njengowesilisa ongumhlukumezi ongabahloniphi abantu besifazane. Kuyimanje uthe usenquma ukumshiya uchili ngoba akaboni ukuthi uyokwazi ukuxola. Uthe ukwenza lokhu nje bevele ngemphethe kahle emhlukumeza ngokumshaya. Uthe sekucacile ukuthi-ke nokumphatha kabi kangaka-ke bese kwenziwa ukuthi ugida uthando lwalwesifazane enhliziyweni yakhe. Ethinta uchili uvumile ukuthi kade yolobola isiqindamathe sakhe, kodwa waphika ukuthi usebenzisa imali yomunye unkosikazi ukuze alobole yena lo wesibili. Yayikho into uqamba amanga bengekho ayenza into enjengaleyo. Esho kanje ubese ekhala-ke ngokuthi usendaweni embi akakwazi ukukhuluma-ke kahle, wacela ukuthi intatheli ibuye imthinta kusasa. Emva kwalokho akabanga asatholakala ocingweni. Isoloze ngempelasonto uthole ngomthombo osondele laba ababili ukuthi uchili unamanye amakhosikazi amathathu awalobola, kodwa wahlukana nawe emsola ngokwahlukumeza. Mlanje wethu-ke izona ezihamba phambili ezithinta lolu daba la khona uMlisa Mumbu ethathe imali yonkosikazi wayolobola omunye futhi unkosikazi lapha namhlanje. Kuthini-ke okwakho ukubawela ngodaba olufana nalolu? Ake sivele hlana comment section ungitshela ukuthi namhlanje lithini lwakho uvo-ke ngalolu daba. Ngazi ukuthi mina ngilasponsor ngiphuma njena, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho subscribe nibe nosuku nomnandi, ngithanda khona.